Encwadini yakhe yaqobe veka iqalisa esitshabeni umengameli uRamaphosa uthi bayaraga nokuthi bathole isombululo emrarweni wokwa Eskom kanti uthi bazokwakha ezinye intetshi zokuphehla amandla wegezi ukuthi khona ukwanela woke umuntu lapha ekhethu. Kanti umengameli uthi uEskom uyaraga nokulungisa umthangalasisekelo begodwa ulungisa nemichapho eyenziweko nabe kuhlanywa amaphawa amabili ikusile kunye nemiduphi. Kukunje iEskom ithi qeda nyanga amaphawa wakade angasasebenziko njenganje isehlelweni lokusebenzisa imithombo emitsha yokuphehla igezi ehlengileko. uRamaphosa uthi kunehlelo lizokusetshenziswa ukuphehla amandla wegezi elibizwa ngokuthi i-Renewable Independent Power Producer ekulihlelo labaphehli begezi abazijameleko lavuselelwa ngomnyaka ka-2018 lokungezelela ukuphakelwa kwegezi. Uthi sekunamahlelo alula wokufumana amalayisensi ukubana abasisi abazijameleko bakwazi ukwakha amaphawa nabo. uRamaphosa uthi ukuba khona komthethomlingo wokulawulwa kwegezi kuqakatheke khulu ngombana umthetho lo uzokuvumela inkampani ezizijameleko bona zikhiqize igezi. Lokho-ke kuzokwenza ukuthi kube nokuphalisana nakuthengiselwa abantu igezi.